Ils ont amené le mortier 82 et c'est tout. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Perot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha ndetse no guhamuka ronka mu byo mukora byose. Tudatinze rero reka twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bikomeje guhindura isura. Lieutenant Colonel Wiringoma umuvugizi wa AFC M23 akaba tayari amaze gukora video itangaje iteye ubwoba aho yerekanye ibikoresho bikomeye cyane byafashwe na AFC M23 tugiye kugarukaho, ndetse yerekana abasirikare b'abakomando ba FARDC bamwe bafite imyaka 9 gusa. N'ibintu biteye ubwoba bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyaha by'intambara FARDC ikomeje gukora ikabikomeje kubigaragaza ku rugamba. Bimeze bite rero? Tugiye kubagezaho kuri urugamba rw'amaraso kandi tugiye gusobanura cyangwa kumenya ese ibi bintu birasobanura iki kwazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse rero mu mashusho yashyizwe hanze, Colonel Wiringoma yahagaze imbere y'intwaro nyinshi avuga ko zafashwe zikuwe cyangwa zikamburwa ingabo za FARDC n'imitwe iyifasha nka FDLR na Wazalendo. Yavuze ko harimo mortier 22 mm, imbunda nini, RPG na SMG. Avuga ko ari icyitegererezo cyangwa ari samples ari bike mu byo bafashe. Ubutumwa bwe bwari bweruye. Izi ntwaro ngo zigaragaza ko leta ya Kongo iri gukoresha ingabo zayo n'imitwe yitwaje intwaro kurwanya M23 bityo intambara mu burasirazuba bwa Kongo ikarushaho gukara. Kuva muri 2022 M23 iri mu ihuriro ryiswe Alliance Fleuve Congo, iri mu rugamba rwo kugenzura Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ahantu hari umutungo kamere ukomeye cyane. Bamaze gufata imijyi ikomeye nka Goma mu kwezi kwa mbere 2025 na Bukavu mu kwezi kwa kabiri. Benshi rero bakaba barakomeje kurwanya n'ubundi iyi FARDC n'abafatanyabikorwa bayo batandukanye barimo SADC yakubiswe ubwo yari iri ku murongo w'urugamba ubwo umujyi wa Goma wafatwaga, ariko baje gutaha iwabo. Hakaba bacancuro bafatiwe muri Goma, abo nabo bamaze koherezwa barahambizwa basubizwa muri Romania. Hakaba abandi bacancuro baje ngubu bari kwifatanya na FARDC muri urugamba. Wiringoma rero yavuze ko izi ntwaro zigaragaza intege nke za FARDC ifite abasirikare 135 ariko isumbirijwe na ruswa, kudakunda igihugu n'ibikoresho bishaje. Ruhande rwa M23 bakoresha uburyo bugezweho burimo missile cyangwa misile zirasakure n'uburyo bwo kuba bahungabanya n'uburyo bwa tekinoloji budasanzwe bwo guhungabanya za GPS bigatuma batsinda abanzi babo. Nuvuga ngo bakoresha tekinoloji mu gihe abandi bari gukoresha ibya kera ku bwa mobo tuseseseko. Ariko ntabwo ari intwaro gusa bafata, berekanye abana bato bafashwe ku rugamba. Bamwe bari bafite imyaka 9 cyangwa 10 gusa. Umwe muri bo wavuze ko afite imyaka 15 ariko asa nk'ukiri muto cyane. Yavuze ko yari umurinzi w'umuyobozi w'inkambi. Wiringoma yavuze ati aba bana bakwiye kuba bari mu ishuri si mu ngabo cyangwa mu gisirikare. Ashinja Perezida Tshisekedi gukoresha abana mu ntambara, ikintu kiremereye cyane. Raporo za Loni zigaragaza ko abantu barenga 7,000 bamaze kwicwa mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu kwezi kwa mbere 2025, kandi abarenga miliyoni 1 barahunze impande zombi. FARDC na M23 bashinjwe gukoresha abana mu ngabo, nubwo M23 ivuga ko idakoresha abana cyangwa bataragize imyaka y'ubukuru ariyo 18. Raporo ya Human Rights Watch nayo ikaba igaragaza ibijyanye n'ibyo ko bakoresheje abaturage ku ngufu harimo n'abana gusa. Izi raporo za Human Rights Watch zagiye zinengwa ku buryo bukomeye cyane bijyanye n'uburyo zibogamira ku ruhande rumwe, by'umwihariko ku ruhande rwa M23 ikabogamira nyine ku ruhande rwa FARDC, igashinja M23 ibinyoma mu gihe ibimenyetso bitangiye kugenda byigaragariza aho M23 yerekanye abana ikerekana abasirikare bayo, ikavuga ati abasirikare bacu ngira ngo murababona, aba ni abasirikare bacu baturwanirira, dore abana Tshisekedi ari gushyira mu gisirikare. Ibi ni ibyatangajwe na Wiringoma. Mu mashusho rero bamwe muri abo bana bagaragaye bavuga mu Giswahili bavuga ko bananiwe na leta ya Tshisekedi, bavuga ko
iri kwigisha amacakubiri n'itsembabwoko. Ko byaba ari amagambo bategetswe kuvuga cyangwa ni ibyabo bwite, byose byaba ari amagambo bategetswe kuvuga cyangwa ari bo ubwabo babyivugiye, byose bigaragaza akaga. Abana barashorwa mu ntambara idashingiye ku kindi uretse imbaraga, amabuye y'agaciro n'amacakubiri ashingiye ku bwoko ya leta ya Kinshasa no kwikubira bya Tshisekedi ashaka gushyira mu bifu bye no kuba imiryango ye yayikungahaza. Ikibazo cyose kikaba gifite inkomoko ku makimbirane akomeye cyane muri Burasirazuba bwa Kongo. Hakomeje kugenda hagaragara n'ubundi ku guhezwa kw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni impamvu muzi ndetse no kuba FDLR yarahungiye aho ngaho mu Burasirazuba bwa Kongo igakomeza kuba yakwigisha abaturage ba Kongo ibijyanye na jenoside, kwanga abatutsi, kubirukana ndetse n'ibindi bisa n'ibyo. M23 rero igenzura ibice bikomeye cyane, bikaba ari ibice n'ubundi bikungahaye ku butunzi, bigatuma leta ya Kinshasa ishingira ivuga ko M23 iri gufashwa n'u Rwanda kugira ngo baze kwiba umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byo kuba Kongo ishinja u Rwanda gufasha M23 byatumye umubano wa Kongo n'u Rwanda urushaho kuzamba. FARDC nayo rero ikaba ishingiye ku mitwe nka Wazalendo na FDLR, ariko ibyo byazanye ihohoterwa rikomeye, ubusambanyi n'ubusahuzi ku baturage bikorwa n'iyo alliance cyangwa n'abafatanyabikorwa aribo FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Ikize rero cyo gikomeje kuba cyo gihari nubwo cyongeye gusenyuka, kuko mu kwezi kwa 2025 ibiganiro by'amahoro byabereye Doha muri Qatar byahuje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na M23, nubwo ibyo M23 yasabaga byo gusubizwa mu ngabo za FARDC byanze ndetse no kurekura imfungwa. Ibiganiro bikaba byashyizeho komite igomba gukomeza ibiganiro. Mu kwezi kwa 8/2024 hari habaye amasezerano y'agahenge aturutse ku buhuza bwa Angola na Afurika yunze ubumwe, ariko yaje gusenyuka. Nanone ibyo byose bikaba byerekana ko ibiganiro bishoboka nubwo bitoroshye. Izo ntwaro zafashwe rero hamwe n'abana bafashwe ku rugamba ni ikimenyetso gikomeye cy'icyo Kongo ihomba. Niba ibiganiro by'amahoro byongera gucika intege, abana benshi bazashorwa mu ntambara kandi intwaro zizakomeza kubuza abaturage amahoro. Ariko niba ibiganiro bibaye byakomeza, haba hari icyizere cyo kugabanya intambara no gusubiza abana mu mashuri. Intambara y'M23 muri Kongo rero ntabwo ari intwaro y'ubutaka gusa, n'abantu cyane abana bashorwa mu ntambara. Byerekanwe na Colonel Wiringoma, byerekana ibibazo bikomeye cyane biri gutuma iyi ntambara ikomeza. Ariko nanone bikaba twibaza ikibazo gikomeye cyane, ese Kongo izashobora guca iyi migenzo mibi, iyi mico mibi yo kushora abana mu ntambara? Abantu benshi biciye muri iyi ntambara, abandi barenga miliyoni barahunga. Ngira ngo murabizi hari na benshi bahunze kuva muri 1996 kandi hakenewe amahoro vuba. Ese ibiganiro by'Doha cyangwa indi miryango izashobora gutanga ibisubizo, nubwo Tshisekedi yavuze ko ubwe ashaka kuzikontorera ibintu byose? Cyangwa intambara igiye gukomera nk'uko umuyobozi wa M23 akaba ari General Sultani Makenga yavuze ati tuzagira Kisangani dukomeze. Ndetse nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa na Colonel Nanga, avuga ko bagomba gukomeza bakagera i Kinshasa. Niko bizagenda, reka dutegereze turebe uko bizarangira. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.